Veliki pozdrav svima! Danas sam vam konačno nakon 4 mjeseca posjetio svoju doktoricu i na veliku radost šefa zaključio bolovanje. A vama donosim ovu priču iz čekaone. Eto, dragi moji, bio sam vam prisiljen malo svratiti na bolovanje, da saniram neke stare rane. Ali naravno, to se kod mene zakompliciralo. Kao stari auto, nakon 10 godina kad odvezeš majstoru, pa sad čovjek jadan što god uhvati ili potrga do kraja ili otkine. Ali sreća što je kod nas ova zdravstvena dijagnostika brza. Trebaš svega par mjeseci i svi tvoji nalazi, sve pretrage, sve je riješeno. Naravno, za par mjeseci si riješio sve, osim ako se i sam doktor nije za to vrijeme razbolio ili je čovjek digao ruke od svega i otišao u zasluženu mirovinu. Mi smo ti neki baš boležljiv narod. Ne šetamo više po shopping centrima. Otkad su nam uveli ovaj euro, čuvamo ga, bar oni koji imaju što da čuvaju. Sad smo po ambulantama. Dođeš lijepo, izvadiš mobitel, repetiraš, zavališ se u stolicu i uživaš. Jednim okom normalno pratiš ostatak ekipe da ne bi slučajno bilo kojeg prebjega preko reda. Sad par riječi o medicinskoj sestri. Šta ta žena prolazi svakodnevno, moj naklon do poda. Neka joj se sam Bog smiluje. Sestra. Sestra mora jako dobro razmisliti da li je stvarno neophodno da napušta ambulantu. Jer može biti 100% sigurna da vani vreba barem jedan presretač koji će je uhvatiti za rame, za rukav, jer upravo on treba hitno doktoricu, zamislite, na par minuta. Mi ostali smo ovdje samo da upotpunimo dojam. I dok mu ona pokušava objasniti ono što on jako dobro zna, on ju samo gleda onako blagoteleće, a za to vrijeme u ostatku ekipe se pojačava žamor. I svi bi oni sada, pogađate, na par minuta trebali doktoricu i naravno, ako je moguće, bili bi prvi. Kada se nakon nekog vremena situacija bar prividno malo smirila od neželjenog gosta, sljedeće što će ekipu izbaciti totalno iz takta je dolazak predstavnice farmaceutske kuće. To vam je, dragi moji, sad 2 puta gore nego ono sa presretačem. Dotična kad uđe u čekaonicu, srdačno pozdravi sve okupljene, diskretno pokuca sestrina vrata i ravno produži doktorici kao da ima vinjetu. Ne obazire se i ne zaustavlja. To je ta kap što je prelila čašu. Jer sada svi okupljeni znaju da ih sigurno sljedeći sat vremena niko neće prozivati i mogu na miru da napuste svoje dosadašnje pozicije. U takvoj situaciji pola njih odustane. Nećete vjerovati, odjednom to rame i ne boli toliko. Probaranje u prsima i nije tako strašno. Odlučuju se za neki drugi dan, za neki drugi teden. I eto, prošao je i taj sat. Otišla je gospođa farmaceut, otišli svi presretači. Otišli čak i oni koji su svratili da bi shvatili da u stvari i nisu toliko bolesni. Došao je red, pogađate, i na mene, moju malenkost. I tako, ulazim kod doktorice, kroz 10 minuta obavljam pregled, konačno zaključujem bolovanje. Tako je to u ordinaciji moje doktorice. A kako je kod vas? Molim vas, ostavite svoje komentare. Ako vam se svidio video, dajte mu like. A ako još niste, platite se na kanal. Do sljedećeg videa, šaljem vam puno pozdrava.